As I'm looking back in time, it's like someone tells me I was always on my way. I'm beginning now to see that it's not just destiny, 'cause I can make it on my own. 'Cause when you Jer uživate u Grčkoj. Danas sam odabrala da vidimo šta je to novo što nas čeka u letnjem periodu. Hvala što ste tako pozitivni i što činim deo vaše ove divne orifulin priče. Ma ja bih trebalo da vam pokažem ono što nas čeka na leto, kao i svako leto, a to je letni program u javnosti. Najavili smo jedno fantastično veležanstvo, evo ukratko da vas uputimo ono što vas očekuje sutra. Kada život nekada izgužva, kada vas pritisne na pod, kada vas baci neko blato, kada osjećate kao da ne radite ništa, zaboravite da ne gubite svoju vrednost, zar ne? What about branding? Is it important that we have a strong brand? Your way, just trust what you feel, 'cause you wanna know your dreams, our inspiration. You let yourself just go and believe this, just like a fairy tale, but it's real. Your dreams, your dreams.